Kaseminar kakadhun ki katkes kabashisin senang jong ka Shillong Archdiocese pelong harintay ki paiba bentorba Shillong. Nadu kad nyo hadu ka arpuar unaitum arhajar arpulai. Hakane kasini ki katkes tilawan shimbenta na kaleng ki parish ki bahab haka Shillong Archdiocese kidon kumba prabu arngod ie. Nasdangi kane kaseminar daga mas bukod Daw Father Richard Majau, Vicar General Jong Shillong Archdiocese, Pengkat Balubu Father Bryson Paul Rani, Ubadai Director Karempegi Paiba, But Spiritual Director Jong Kikatkes. Father Richard Majau, Ula Ayman Siem Miki Katkes Baro, Wikinang Treshutong, Makinang Hem Magajingnya Jongki, Banyelam, Wikidenjat Jong Jisu. Hangasini Kababut, Bishop Belbert Marwen ulo ay kijingikai syapan kali terji jang kebalang bat kumtah terter. Banyak beliau cuma bat ki prakatikes ki batrai haki paris ki per jomani ka archdiocese dengan shipping di gerak banduai nak benta jupi kanam buble te ki horor jupi bat ni sedoi nak benta ki katikes juni kidan ki ba pangki bestom kidan besi ki berani ki jike kidan besi ki kudu ya ki pe ki jing kudu haki tim juki ni duai nak benta juki ki pamla pun berkat bagi haki ni kunhun tinggi duai bagi bu akmat jupi trai kanda Archdiocese naga jalan yang ba Shillong jungi kedai ki Ayman Siem kedai ki kata kesien ke bah tu kata ya kata cipim jungi haki diki teo ki belajar ngalir ben Aymas hakawe ke konvent pada hakata ke konvent kila ye kendu ki sister baru ki ba lapoi ke kata ke ba rup usnam syejrong Barki kedua yang start kita terakhir atau ke India baru kau ini tang jong ke di province Henry kita tu terakhir keleng ke India kita belah cross cakap ribu dan apa yang juga kita berada di provincial dan apa yang juga kita berada di councillors dan apa yang juga kita berada di principal juga college dan apa yang juga kita berada yo training kita per Henry kiwan biang pansa kumba sitio nanti banyak kedua lang nanti banyak liu jumut tapi new slow ya kita jikai nak kata kedau kamu juga nampak juga kibrio banyo Nang tabat ki wei kiling do bat kiriu syapang ki balawan ay kijingikai baper ha ki bisni. Balapan kod akamas bakod daw Archbishop Victor Lengdo.